ایوار باش تماشاوان روج آوا تیوی جه ساعتين سبه و ایریشن دولتا ترکا داگر کر بده جواری لسر سرانسری هرمین باکرو روشلات سوریه ناوندن خدمت گزاری و بناسازی هرمه جهن سیویلان جی رانه و سیانه و بده جواری اف ایریش حتی وان کلیان جی دوام دکن جبو امزیده تر وان ایریشان بنرخینن ناسفکن چند ایریش ایروژ رودانه انجام وان ایریشان چبو ام به برنامه که تایبت لگلونه شخواه میوانی میه و برنامه لستیدیو روزنامه‌وان احمد محمد بمره حاضره لسر سکایبه امینا اوسی جیگرا هفسروکاتیا انجمن عجیب جیکار آره و بریا خسرا باکرو روشلاتی سوریه اکرم سلیمان هفسروک نویزگاه انرژی یا هرما جزیره هروها محمد شاهین هفسروک انجمن عجیب جیکار باکرو روشلاتی سوریه شخواج بو ام وان مجاران نقاش بکنو دست به ام بیشن آرمانجن وان ایریشان چبو چما اف ایریش ایروش دجوارتر بون لسرانسری هرمین باکرو روشلاتی سوریه امی به آوای کی راست بری خوابدن امینا اوسی جیگرا هفسروکاتیا انجمن آره وبر یا خسرا باکرو روشلاتی سوریه بریز امینا ایوارات باش به ایوار باش بو تماشاوان تلویزیون روجاوا بله ام بیجن دهو هاکان فیدان گف لهرمین باکرو روشلاتی سوریه خوارو گوت امی بناسازیا هرمی بکن آرمانج اشخوا حجت وان هر جاری حجتک و جاری جی حجت وانا گو هر دو گریلاین گو چالاکیا فدایی لانقره لدار خستنج باکرو روشلاتی سوریه درباس بونه گلو حیا کنگی و دولتا ترکا داگر کر کاربه به حجتان ایریشی هرمی و بناسازیاوی بکه بله داخویانیا حلقات فیدان مساجا بيدا عالمي را وشگشتی را روابونا لیدانا باکرو روشلات سوری و ددوجی بناسازین جواکی خواب سری خواه اب اعلانك لدجي سوجين شر قانون و زاگونه کو جهان حمو بحث که بناسازی جواکی دناوا شر دا اگر هاد هدف گرتن سوجي شره فاعلان کرنا شر دجی بناسازیا هرمی باکرو روشلات سوری مساجه کی براستی پر خطره راستی که سوجه صنفت سوجه شر ده یک و پیوسته کسک زوزو بریارا وینا ندی بس بجرأته کی وسا اعلان کرنا وینا دیمکی ایجارت قانون کو بناسازی گرتن هدف گرتن وک سوجه شر دیمکی نما هیچ اعترافه کی بینات کی آنها دولتا ترک نروجا آنها هر وقتی بهانه از ما خویا هندر آلوزیا هندر جیاند که هر وقتی بهانه و بهانه دخوازی بالا رایا ترکی آگشتی بدشینه که اونو پرسکریک نه هندر دیا پرسکریکش در دیا فجبوناویه که اشخوا باکر روشلات سوری ایریش دولتا ترک نسکنینه لیوی جاری برنگه که پر اشکره و دو هدف دیار کرن بناسازی هرمی مساجه کی تهلیکلیه و براستی جی اوی کاریسته کی انسانی بخوره بینه تایبه چی باکر و روشلات سوری وضعکی چه وضعیه هم ملکی ده حصار مل درگاه ده هم ملکی ده شر و خستن نابرا بیکاتی هرمی فتنه کو رو بده در بخن پشتی انجام نگرتن ددوجي نتني شري لشكري دوبلوماسي جي في حملة فتنة خود خواستن تيك الدوري ده جعالمي حمو كيرا بلغيا بيجن إيجار باكور وروشلات السوري ري بدن روابكن إيري شمال السر خواستن مساجي بنا بدن يعني شركي براستي از خازم بنا بيجم پشتی تفجر وایا کو دیرا زوری تیکچو بیکارین فتنه کی نامبرا بیکاتین حریمی دا بکن و جه سود ور بگرن بری خدانا ایریشا هین خطرتر آکو بناسازی حریمی هدف دیگه بله بریز امینا وکر و بریا خسر هل وستاوه لهمبر وان ایریشان چیه؟ بگو من هلوستا ریوبریا خسر دقی دسپی که دهو ریوبریا خسر هر کسی را اشکره کر ریوبریا خسر آکو ناوا هولدانی چاره سرکرنا آلوزیا سوری دیا ناوا هولدان و پیلانی کو روشا باکرو روجلات سوری
بحمو ريوازا كاربي خدمتا باش بكي لقاي إيريشكي وصا إيرو أفتني نابي برپرسيارتيا ريفبريا خسر آوا كرو روشلاتي سوري أف برپرسيارتيا كاريسكي وصا روداين برپرسيارتيا هزي نابنتوية إيكو بالباكرو روشلاتي سورينا إيكو دبيجن أمش بو آرامية واستقرارية الفيدرينا إيكو دبيجن أم شري تروري دكن وشري إرهابي دكن أم الفيدرينا إيكو دبيجن أم رينادن دزوردانين سرخاكا سوري و اف پارچه سوري ايكو تيدا اولكاري هيا استقرار ويتي كاري همان دمي اركي كيوانا چونكو د قانوني جهاني دنياي حموكي دا دمي بناسازيه ولاتكي هدف تيگرتن وكا سوجي شرطي ديتن وريفا بريا خسر اساس باهزا دعوت دكي كو سوجي شري اشكرا ايجاد بشيا جهاني با قانون المافي مروبا تينا بالبيكرن بناسازيه هرمي ليدانا واتي چيكرن ابنا حمود بن السدمي وكارثتك مروباهي ادباكر روشلاتي دا السوري دا ريبدي اساس اف شر بوقت بيجي بجاهي خرابترا بله بريز امينه گر ام دما ايريشا گري بدن بهف چما دما نيزي سالفگرا كومبلويا نافنتوي يا لدجي ريبر عبد الله او جلان الملكي دما بيمانا ام بيجن بغدا و دولتا ترك لدجي عراقي لاليه كي دن سالفگرا داگر كرنا سري كاني و گريس بي اف ايريش و اف گفتين خوارن براستي وقتكي و سالفگرا داگر كرنا هريم مدى ياكو دروجكي رشدا إيريشي هريمي كرن وسري كاني وغريس بي بحزار بو سببي داگر كرنا هريمي وبحزارة إنسان پنابر ببن وحتى نها پنابر جيان دكن وريفبريا خسر بحمو إمكاني خواه خدير وادرد كبه همان دمي دا عيني سالفگرا ويدا إيريشكي نوه وكي في مساجي بده إيجار ون وكا جالي كرد بالذات و پروژه وی دموکراتیک به همو پیکاتا را مند خاکا خود بن من بن چادر آده جیبن و چولا جیبن و جدر بی خاکی جیبن ون آرمان جی ما ایکو استراتیجی خول سرد مشین قرکرنه يعني قركرنا وجبوما مشروعة كوندجي خود بن نجي خود بن وأف خطريكي مازنا جبونا وياكي ريفبريا خسر هركز دعوات كركو برپرسيارتي خول همبر في إيريشا دولتا ترك اشکربکی و همان دمی برپرسیارتی خرابی چونکو ایرو اگر پارچه که سوری ده به اوله مایا به آرام مایا گل خوشیان کریه جیان دکی خبری ودبی همان دمی خوابش همون جوری ایریشا پاراستیه به دفرتی خو امکانی خوی ذاتی خوکاریه بپاریزی و اداره بکی ارکا هر کسیه هم وی هری مکوتی ده اولکاری هی بکی نموزجه کو بپاریزی هم دجی وقت پروژه ریوربرنی اساس بو خبرگیش بو هریمیدن و آلوزیا جیانکی چونکو اف ایریش براستی نتنی مسئله ایرو آرمانجی ترکا لیدانا چنجیه کی آرمانجی وی بالا کرنا هریمیه آرمانجی وی ترس و خوف نوا ملت دخول قاندنا و بری ودانا پنابرتیه بری هر کسی لهریمید بند سلاداری رژیمی ده بری وال هریمی باکور و روجلات سوری بو انجام استقرار هی اولکاری هی خدمت هی ایرو حتی او پنابری کو قصه یا با هریما کری همان دم شر الپیوینا و جبلی کو گری هریمی الهریمی ده جیان دکی پاری نان خوب هر کسی را پار بکر بفرق وجوداتی ایرو او مدل دموکراتیک دبی آرمانج دولتا ترک و دولتا ترک مساجکی اشکرش بو جهانی و بو همو هزی علا قدر دبیجی از نهیلم چار سری چی بی از دستوردان سرورتی سوری بکم وقت بیجی سوری جندیتی ووری جهزی نابنتوی جندیتی ووری و دو کی دوستانی بی پروژی را کروی بی ایجار آرمانجی ایریشی من بله المساجکی خطره و جبوناویه که دوا ایریشا ده هلوستین رژیم سوری گرکی اشکره بی چون دستوردان سرورتیا سوریه و باکر روجلات سوری پاشکی سوریه شخوا خاله ویجی هاتبون آرمانج گرتن بکرنا مافی باید چون اموراتی سوری نه ایرو دبنا قربانا ایریشیوی و قربانا لیدانا بلافروی همان دمی بناسازیا کل هریمی هی
بناسازیەکی کو gelê Bakur û Rojhilatê Sûrî hemû jê sûdwar digire û di xizmeta wan de ye. Ji bo nawiyekê parastin û xwedî derketin li Bakur Rojhilatê Sûrî ji ser rejîma Sûrî jî ferz dike xwedî helwest bê. Ji hêzên navnetewî tê xwestin ê ku li Bakur û Rojhilatê Sûrî ne tenê terorê di Daeş de bibînin. Îro ev êrîşanê ev sûcê şer ji terorê xerabtir û xetertirin. Çünkü heman demê karîsekê dibine sedemê karîsekî mirovatî, karîseta mirovatî esas dihêlê ku careke din teror xwe nû bike û weka grupê Daeş û şaneyê Daeş bikevne nav tevgerê de. Belê. Birêz Emîna ger em bêjin têkiliyên weyên diplomasî ji bo rawestandina van êrîşan çêbûne û çi encam girtine? Bi rastî weke rêveberiya xweser û daîra me ya têkiliyê ji derve ji dihûve bi hemû hêzê ku ser xaka Bakur Rojhilatê Sûrî jiyan dikin. Ê ku bi mabestê şerkirina Daeşin, ê ku bi mabestê ku meseletê parastina serwertiya Sûrî ne weke Rûsya hev dîtinê me di astekî bilind têne çêkirin, danûstandin hene û heman demê hemû dewletên ku nava hêzê tehalfa dewlet koalîsyona navnewtewî de ciyê xwe digirin, danûstandin çêdibin. Lê heta aniha Romê ev êrîş çêbûn û helwestekî cidî tune ye tenê îfada tiştekî dike ku bi rastî Türk bi vê êrîşa xwe hem wek bêjê îşareta kesk ji wan girtine û di do jî ew jî şerîkê binpêkirina mafa û binpêkirina vê sûcê şerê ku îro sûcê şerê ku îro li Bakur û Rojhilatê Sûrî de tê kirin dibine şerîkê wê. Heger bêdengiya wan e şerîkê binpêkirina mafê mirova ye di do jî şerîkê sûcê şerê ku dewleta Türk îro li Bakur û Rojhilatê Sûrî dike. Heman demê eger bê helwestbûna wan ye bi devkîye jî îfada bêna dike îro demekî tê dîsa alîkar dibe cavê xwe digire îro Daeşî îro herkes jî di herêmê de careke din zindî bibe û tu jî mayîna xwe li ser aloziyekî heyî tê di Bakur û Rojhilatê Sûrî de xwe bide jiyan kirin. Feşbûna wê yekê derxistina alozîkî wisa li Bakur û Rojhilatê Sûrî eger û maslaheta xwe dibînin ku alozî dewam bike ji bo hebûna we hebe ev hesabekî xelet e çünkü Bakur û Rojhilatê Sûrî ji bona ewlekariyê ji bona çareseriyê ji bona xizmeta çareseriya Sûrî giştî îro tev digerî. Heman demê xwe beşekî ji Sûrî dibînê û xwedî helwestekî netewî ye ji bona çareserkirina pirsgirêka Sûrî. Di do beşekî herî giring û rolekî herî mezin di tekoşîna li dijî Daeşê de ku me hezara şehîda dan em bêhna ji bîr nekin hûn hemû deydarê Bakur û Rojhilatê Sûrî ne. Bi erkê xwe yê exlaqî, bi erkê xwe yê siyasî, bi mes'ûliyeta xwe li hember zagorê navnetewî her kesî em dawet dikin. Lê ez dîsa bêjim helwest nîne heta aniha bêdengî heye û ev bêdengiyê cüretê dide dewleta Türk û îge di şerê xwe de bi hovane her derê bide ber xwe binasaziyê herêmê saziyên sotemeniyê ê ku îro xizmeta gel dike di zerfê zistanê de û kampa de bi hezarê mirovan nav xwe de digire tê armanca mehetê avê digire ê ku îro bê av merov nikarî jiyan bike tu hedef dikirê mehetê kehrebê ê ku Bakur û Rojhilatê Sûrî bi hemû hewldanê xwe tekoşîn dike ji bo çareserkirina pirsgirêkê gel fe armancê te Bakur û Rojhilatê Sûrî kirina nav aloziyekî de gerekî baş vê rewşê binirxînin. Ev erk em wek rêveberiya xwe ser bêguman bangewaziya melgelê me ev e. Kes netirsê, kes xaka xwe bernedê, kes newê leyîstokê ku dewleta Türk jê armanc dike valekirina herêmê kes newê valeyîstoka rêveberiya xwe ser wê bi erkê xwe ku xizmetê li hember gelê xwe wê bi hemû rêbaza xizmet û imkanê xwe bike seferbertiyê de tekoşîna xwe ya ku em hem di jiyanê de ji bo parastina projê xwe em ê tekoşîn bikin hem ji êrişên siyasî hem ji êrişên şerê taybet hem de jî her êrişekî leşkerî de jî
ريفا بريا خسر ويتشتي كود كبير سر مليوي ويبا اركي خرابي لي افراستي هيا كو ام اشكره بيجن ايرو اگر عزمان بين بكرن ام بوكر ريفا بريا خسر تاني بيجن ام كارن و ايريشا بسكنينن کو به هزین ناو نتوی آریکار بن به کو هزین خبر پرسیار دبینن و دهری میدنه خال همبر کاریسته که رو بده بر پرسیار ندیتن خطریا به هیا و اوی گرانی کی راستی جی سر هرم باکور و روجلات سوری وبکی بله گلک سپاس امینا اوسی جیگرا هفسروکاتیا انجمن آریفبر یا خسرا باکور و روشلات سوریه مرابو بری اسکایپ گلک سپاس جبو بشدار بوناته بله تماشاوان ما امی بری خوابدن میوان خوی الاستیدیو روزنامه‌وان احمد محمد احمد جارك دنت بخير هاتي اشخوا جي سبها هون روشا ميداني لهرم دشوبينن روشا ميداني نهاتشيا وجي سبها حيانها چند ايريش لدجي سرانسري هرم بيك هاتنا بله اشخوا اگر مرو دست بيبك انجخ مرو جي بويرا دوه ايواري دست بيبك انجي مغرب ايريش اقل سر حسكي چيبو لسر شركته كي چكرنا بلوكال باجاري حسكي جبشتي ويريشه و حيا سر و صبيجي بيجن بلافري كشفي دولتا ترك جا زمانه هرم باكو روجلات سوري دانا كتبو لإيريش كنجي قربو أفيريش يبني هواي تام ساعته ويس بيف دس بيكر يعني قوري تثبيت يانجي بلغا كرنا جما كري إيريش يبني سر هرم باكو روجلات سوري حيانا 48 إيريش هوایی جالی دولت ترکیه دا گرکرده لسر هرم چه بویه لکه لکوینا سه ایریشن دترجی بجاهی انجدریا اوبی ساره لسر هرم چه بونه بگشتی مرو کربیجه پنجی یک ایریش ایرو لسر هرم باکو روجلات سوری پیک هاتن بویا را حری داویجی بری میف ساعت جنها ندوری استودیو یانجیم بیجن لجی آلیه راست جباجار قامشلون آوندکی اعلافها لورهیه او جی بخوا هات هدف گرتن تشتی گدناوا و ایریشاده هدف هاتنه گرتن حیا آنا تثبیت گهاتنه کرن جوانا امکارن بیجن 16 دورن وقت بین سازی هرم باکو روجلات سوری تن ناس کرن و هم سازی خدمت گزاری یک خدمت گل باجار به تایبت هم بیجن هرم جزیره بخوده تایبت هات هدف گرتن و خدمت الوهره مد مشاندن او بناسازی جیان جی امکارون بیج نفس سازی چنه سه سازی الکتریکی لهرما جزیره هدف هاتن گرتن لکه لکاوی سه ستاسیون آوی لهرما جزیره هدف هاتن گرتن 5 ناوندن دتر یان جی 5 ستاسیون پترول الهرم جزيرة أو جي هاتبون هدف قرتن لك هلكاوي سي مستودعين كوبراتيفا لباجار حسكي هبون سيدا بويوانا الور هاتنا هدف قرتن لك هلكاوي جي دف فابريقين جا سفنجا ينجي امبيجن هلافن خوكرني عمادات كرن حسكي أو جي هدف هاتنا قرتن يعني وك بنا سازي ينجي امبيجن دبو ينجي سازيين جا الهرم جزيرة هدف هاتنا قرتن بقشتي أفبون أفريشانا بهتري خوا لكيجا هرمي بيك هاتن يانجي لكيجا هرما بيك نهاتن جي مروج الشهبة بقري حيا قتبقي جي تشالاغا إيريش السرانسري هرمين قلسر سينور بخوهنا يانجي راستي هرمين داقر كري خاكا سوريا ده هجر برام هجر تسريكانية ده يانجي الجري سبيد به يانجي العفري نوانات به أف هرمانا راست وراست راست إيريش دولة تركيا داگر كر هاتن إيريشن بجاهي تشيبون لآلية شهباية بسر أمبيجن سر ترفعته إيريشن بجاهي تشيبون دريا أوبي سوانار نقطة حكومة شامي هاتن هدف قرتنش بر نقطة جبرجي قوات حكومة شامي بارزوان سينور يانجي حرس حدود يجي الهرمي بلاف دبن دوا نقطة دبون نقطة واحدة فاتن قرتن دي ساجي نقطة حكومة شامية يجي لعين عيسى ونقطة حكومة شامية يجي الباجاروكي زرقاني دمينة أفسي نقطة حكومة شاميجي وكيريشين بجاهي يانجي دريا وبي سارة دولة ترك وشتين أخوة إيريشي واكرنة وبونه هدف نهاوك هجمارك نمرو بيجة تشتاهاتي بلقى كرن دوا إيريشا دحيانها شهادتا انجام و ایریشا چه بونه 10 کس
شهید بونه 6 کس جوان اندام اسایشنش خود داخلانی اسایش جی ونا هبو اشکره کرد 4 همولاتین اوجی دو جوا لکوبانه و دوی دترجی ل حسکه هجمار بریندارا یک حیانا دست مد هنه ما بلگی کرنه 8 کسن دو یعنی 6 همولاتینه و دوی دترجی اندام حکومتا شامل ما گفت نقطه وانی هدفاتن گرتن ده اندامه گه نقطه وانی زرگانی هدفات بو گرتن او بریندارن روشوا بریندارا جی 4 کس جوانا روشوانا باش لگوری تختوران لخوشخانه حسکی بحث کریه لدی کسین دترجی روشوانا هینا جی دماترسیه ده هینا جی دبن چاودریا پزیش کادنه یعنی بگشتی مرو کار ببیجه روشا میدانی حیا وکیلیه بویرنگی تشتا حیا انا مبلغه کریه لاف ایریجم تخوازم بالا بکشین سروی حیا و دقیقی هین رانا وستیای ما گوبری نیف ساعتی جی ایریش لسر ام بجن تاخین روجلات قامش لو هبون لدوا کلیه ده دیسا جی لسر هرم شهب وانا دریا او بی سر و دریا بلافری خوی به مروف ایریش خو هینا بردوام دکت. بله احمد ام بیشن تواهی نافندن خدمت گزاریه و این بناسازی هرمی لحرم جزیره هاتیه هدف گرتن گلو چما وی جاری دولت ترکا دا گرکر گرانی دای هرم جزیره تایبت یعنی چما هرم جزیره جبرگ بهتر هرم جزیره زیادتر ام بیشن هر سازی بن سازی یانجی آبوریا گریم باکور و رجلات سوری پناسد یعنی فناسد که سازی انگل هرما جزیره نش بروی کیجی گرانی پرانیل سر هرما جزیره بخوبو یعنی دما گم بحث دکرم دیویژن 5 استاسیون پترول لیل هرما جزیره تایبت لکانتونا قامشلو 5 سازی گ پترول در دخست یعنی فناسا هرم باکور رجلات سوری دکر استاسیون اندتر وانا جیه گهاتن هدف گرتن لوی داره دیسا جنها بر زمین او سه داخفتنا خود گوت یعنی اف جوینان ناقطه مثلا ایرشا لسر هیز سوریا دموکراتیک یانجی سر هرم دیرا زوره چه بون تولویات خاص نبرا الا هیز سوریا دموکراتیک واد در بخن او بسر نکت و جاره دیسا جی دریا هنک عالین گملت بکشین کوچبری یانجی ملت بدح فين النرازيبون اللي تجي ريفي بريا خسر دربخ افصازيه هدف قرتن صازيه كما بحث كرنجي يعني استاسيون اوين استاسيون الكتريكين يعني تشتي جياني حري سركه جملتي هرمه باكور رجلات سوري بيويسته يك جوانجي او استاسيون قل عمودي هدفات قرتن يا الكتريكي او استاسيون بخوا الكتريكي ده استاسيون دربيسي وجويجي دري امبيجن استاسيون علوك يا اوي ده باجاري حسكي افدامك ودي ساجي استاسيون كاتبو حركتي بيجي كاف دقيشت ملتي حسكي دي ساجي ما دفقرتنا في استاسيون انها افسر حسكي قدبه افقش دي كاف دوي تشارشوفي دي چما هريما جزيره هم سازين جه هريم باكور رجلات سوري فيناسات قد ملي ابوري ده هم جي جه جلي في هريم بهتر بدح فينا كوتش بري يانجي كاربه تفلهويه كدر بخل ديجي ريف بريا خسر درخ رنگكي خو پیشاندانا يانجي نافبرا ريف بريا خسر سازیه نوی و گلی هرمی وانا تبلهوی در بخی یعنی اف دنرینا ما دو وقت چفدری سدم سرکش گرتنا هرم جزیره به تایبت هدف گرتن اوه لی بلکی گرانی و جاری پچکی سر هرم جزیره بو لیدی ساجی ما بحث کرد این عیسا لکوبانه لآلیه شهبای حاوی کلیه جی مثلا هنا جی ریشوانی بو بیسا و بلافری خوی کشفه بردام بکر. بله احمد هردم دولت ترکیه ریشن خل سر هرم باکرو روشلات سوریه دکه بحجته کو هرم سینورینه و نزیکی سینوره وی و سینوره وی دخمه ترسیه لحسك النهر مكسينورية ويجاري قلك إيريش ده شف حيانها إيريش لديجي حسك بيك هاتن قلو چما دولتا ترك ويجاري أصلا إيريش نخوزي دكرو هرم سينوري ضرباس كر يعني حجتا ويتشيك وحسك آرمانج بكره يعني تبله كرنا هرمي افيكا سركيه بروجا خو بسرخستن يانجي ندر فداينا هزي ناف دولتي برخدانيا گل هرمي دايم شاندن ريگرتنا پیشا ايريش كيويني بجاهي افر دولتا ترك دخه تنگاويه كده هم دهندره ولات وينا دجي هم البرانبري ارتش خو اجبر في كيجي اصلا ايريش خو امنك ارم بيجن دفي دما وحر دروجه در باسويده اصلا ايريش خو زيده كريانجي مسافتا در باسمونا ويني خاكا هرم باكو رجلات سوري زيده تربو اگر تبير ما بار حياب دير ازوري چو حياب هرم دير ازوري ابو خشب
دسه جهن لابو خشب الديرا زوري دكفر روجافا يانجي امبيجن باكور روجافا ديرا زوري لور اريشاينا بس بيكات بار ديساجي لسر حسكي وانا هبو بري مهكي جنها ديساجي اريشينا لسر حسكي هبو لانها روشك دركتي اورتي بري دروجا چالكيه كي فدائي جي امبيجن دو شروان هبكي چالكيه كي فدائي لانقره چالكي كرن جبوغ رايا ولات خویان جی ملت ترکیه بکشین سر تشتکی دتر خطری دروی خطری نجالی هندر ده و جاره اریش خو برنگه کی گرانتر به سر حرمت کرده علی امبیجن عزمانی ده جبر وی کیجم نرن اریش وینا وس جدو هیواری حیاوک و ساعتشی نسکن یعنی ملکی وینا هم جی بالا بکشینه خطریش دروی نج عالیه هندر ده لی زیده بویان جی زیده نبویه اف بدم در باسوی رم نکارم بیشن زیده بویه هین اصلا ایری شوینال سررم باکو رجلات سوری دوی اصله ده کی جادما در فتش خورد بینه یانجی حجت کوینا پیدا دبه ایریش خود سررم باکو رجلات سوری دده مشاندن شخوت زانین دده 2019 دده ایریش سرکانیه ده اوگری سپیوا یعنی آگربستا گناه تا چکرن بر خدانیا گ شروان یپه جوانان نداوا نشاندن برانبری و ارتشه و دخست درباسی یانجی داگر کردن حرم باکو رجلات سوری بگشتی بکه لی پشتی و بر خدانیا گ درکت پیش آگربستا گ بروساره جالیکی و امریکیاره دا امضا کرن ایدی اف بر خدانی هشت گلن ولاتن دتر بتایبت لروسیای لاوروپای لامریکا وانا زغتك لسر حكوماتي واتشي بكن لسر حكومات روس بكن لسر حكومات امريكي بكن دولتين اوروبي بكن يعني في قليب مرشر كري اللي ديجي داعشي وشما دلنا ريش سر في هرم هانه دبي افبر خداني باندور كري سروي ملتي اف ملتجي باندور دكن سر حكوماتي خو اجبروا لجي حكوماتي وانا دهله دملكي ديريشا عزمانی چه بلیناه ایریشه کی دیتر بجاهی چه بجبرگ برانبری ملت خود دور نکاره تهل وست نشان بده یعنی خو یعنی ازاحه وینا پیشکش بکه اجبر و کیجی چه خو سر هن که ایریشه گل سر هرم ته کرن دگرم اینا کوجی استاسیون کهربایی اگل عمودی هدفات گرتن پشتی وینا بلکی ورب ساعت تنه و 20 دقیقه نبو قوم وکی روسا درباسی اندره و استاسیون بو لینری پشتی جور درکت بربک ساعت که ایریشه کی دیتر سر عمودی تشيبو لسريا عمودي وحسكي تشيبو ليس جيب بلا فرقي كشفه اف حما ددن ديار كرن ترك طنقاف بوي ايدي ملي بجاهي قدر باسي هرمي بهرمي داقر بك اف درفتي هنا نماي جبر في كيجي اريشي خوي عزماني پردكه كاربه خو لبرانبري ملتي خو دندره تركيا ده ازاحه وینا بده دیار کرن و رایا گشتیجی چاوینا سروی برخدانیا گل باکو رجلات سوری تگرتن یا جو چالکیا گهات کرن رایا هر کسی سر وینا بده عالی کی دتر جبر وی کی جف چالکیا خوی گج دوه و حیاوک و کلیه جی د دومه بردوام دکه ل بتایبت لهرم باکو رجلات سوری گله هرم فری و کی جی بویه گ اریشینا ارمانجی چی سدمه چی خوازه جبر وی کی جم دنرن جدوه و حیاوک و کلیه ایریشه دیساجی ملت لگوری تدبیر لگوری آگاهی انگاسایش پلاف دکه وسا تف دگره لی مرونه کاربیجه وقت دسپک جیمگوت اف ایریش گیشتی آستا که بلند نه هر دوی آسته ده بردوام دکه اما هر درفت کی خو ببینه جتا کی خو پیدا بکه و ایریشی هندر هرم باکور رجلات سوری بکه بله اما بر خابدن اکرم سلیمان حف سروک نویسگاه انرژی یا هرم جزیره مرای بریا سکایبه بريز أكرم دماغ باش به شخوا إيروج بينج نافندن بترول و غازي لآلية چل آغا و تربس بيهاتن هدف گرتن هروها سي ستاسيون كهربائية ين هرم جزيرة لعامود و قامش لوجي هاتن هدف گرتن گردسپیک ام جزیانا دسپیب کن چه زیان گهشتیه وان ستاسیونان دسپیک شباس جبو همو تماشاوان روجاوا تیوی وکو و آنی سر زمان انجام به ایریشا هوانا حکومت اکپی سه ستاسیون الکتریکی هرم جزیره در کتن در وی خدمته شقت هایبت استاسیون هری ضرر گیهای مبین استاسیون بازار عمودی بو دوا استاسیون بازار قامشلو با کربوم انیزی سینور بو
سسیا او جی ستاسیونا الکتریکی گریدای باجاری حسکی ام جر بین ستاسیونا بنداوا روجاوا او در کبه روجاوای باجاری حسکی نیزی 15 کیلومتره. انجام ده بیشتی اب سه ستاسیون يعني امكارم بيجن برچكي مزن جغرافيا هريما جزيره وجغرافيا او باجار اي كهرباء جهان ديني دربي خدمتينه وقت ستاسيونا امي بيجن قامشلو جمع حمتخ وجند اي كفن روجهلات باجاري قامشلو انا دربي خدمتينه الجمع محطة عمودي تمامي دربي خدمتيه يعني باجاري عمودي حمه جند وباجارو كي بيف جريداينه دربي خدمتيه بو محطة حسكي يعني امي بيجن او تاخي روج آوای باجاری حسکی و گندی ای روج آوا و باکوری باجاری حسکی اوجی آنا دربی خدمتین انجام آوان ایریشی خوبانه. بله. گر ام بحثا هورگلیان زیده تر بکن زیان بچقاسی لوان ستاسیونان هاتیه و چقاس دم جردوی حتی بین چاکساس کرن. زياني جهان بان محطة جور أمي بيجن حقد حكومتها أكبي همبري قال لي روجافاي كردستاني وحمو قال لي باكرو روجهلاتي السوري يعني ويجي حمى أمي بيجن روكتي فآبيتن دلي وان ستاسيوني إلكتريكي دلي وان أو ترانسفورمري أو ترافو إي باورن إي قدران أو ترانسفوري إي حري مزن دوي محطة دانا الحرسي ستاسيوناجي الوان محولات داي او زان او محول برشا حري اساسيه ابكار ايجبوي اب ستاسيون هاتي تشكرن الوان محولات داي فانجامي راستي انجامي خرابونه يعني قال لك يمزنبو يعني بريز اكرم ورشين وين چاکسازی و کنگی دست به چاکساز کرنا وان ستاسیونان بکن. راست اجدمي دسبيكت دما افروكيت افيتن فان ستاسيون الكتريكي حما جروبي مي الكتريكي دروشك اوار تدابون يرو غشي امد تفجري دابون بو امناس كن تشخاص يعني ضرر جهاي فان محطه بو سروي اساسي ام قريبا برنامجي ديار كن امی چقاسی دم بخوا چقاس پرچج مر لازمن چی ناب دسته مده هیه ایرو بیشی مولو در باز کر یعنی ناوا 24 ساعت بیده امی قریبن او بیتر او یعنی پیشیام زلال ببه انجامی چقاسی ضرر های وار محطه وقدم گر هون کاربن دیار بکن چقا صدم پیوسته حتی اف ستاسیون جارك دنورن خدم تيكفن خدمتي انا دمي ايرو ده ام نكارن ديار بكن جبر اف حمو ترانسفورمر اي باور اي وان ستاسيونا اي ايرو هاتن هدف كرن براستي برچني قلكي نوعين برچني جينينا يعني نا سوري هي ونا يعني الهريمه باكرو روشلاتي سوري هي جبروي اساسي ام جي بيجن حياسر 24 ساعات بيشيا مدى اي مر ديار بب ويدمي سري صدي صد كنجي ام قريبا يعني اموان ستاسيونا بغرين خدمت الترناتيف جبو فان ستاسيونان هنا ام اوكي صافي بريا خسر 10 سال ام تم دروشن اوارتا كاردكن يعني ايريشي هوانا دولتا ترك نا ابنيه كامينه يعني بري دمكي جديس ايريشن صازيه بترولي كرن ستاسيون الكتريكي كرن معمله غازي كرن حم صازيه ما الكتريكي بترولي وحم بشيدنجي ام برحكي برفداني كي مزن ام كاردكن ام نيزي وان صازيه فدبن ستاسيون الكتريكي باغازي تم الترناتيفا كار الجمه هي يعني بله گر ام بحثا ام بیجن ستاسیون آنجی ناوندن پترول و گازین تربسپیه و چل آغاب کن گو 5 ناوندن وان هاتنه هدف گرتن روشا وان ناوندا چیه و چزیان لوان ناوندا بویه
جبو ستاسيوني غازي وبترولي تام اف بشنم بجريدايه بس اف بشي هاني جمر غازي تامين دكه جبو توربيني سويديه شخوا واني سر زمان ستاسيون هبون الملي حقل عوده وزربه وسعيده افانا قش يعني ايريشن برنجكي هوبانا سروان تشيبو وتايبت امي بيجن محطة عودي غازي او جي غاز تأمين دكرن بالنسبة حياسري صدي سه وتشلجي جبو توربيني كهرباء تشيد كرن المنشآت السويدية شوفا دركتنا ذي محطة غازي حقل عودي انا انجامي ده تقريبا سري صدي بينجي الكتريكا منشآت سويدية دهات شيكرن كيم بويا فإما أمولو تقييم لكن تقوى ضرر يعني البترولي وغازي دبه بوين نسبة إلكتريكيين دبه بله ام بيجن اف ستاسيون جرج خدمتي دركفة وغازا ستاسيون السويدية جكوبة يعني ام بيجن حتى تشاستي چندم جميران ستاسيون السويدية كار كهربائية بده راست ذاتا جبو ستاسيونا عودي غازي او دركت دربي خدمتي براستي وزرار انقلقي مزنجي هانينه انجامي ده وقت ما اني سر زمان يعني بالنسبه كي سه حيات شل افج غازي انا قطبويه غاز نهو عوديتي قال لك جيني دنجي غاز حقل دنجي غازتين تامير كرن جبو فان توربيني السويديه حياسبه او يروشا غازيجي بيتر زلال بده امي ناسكن ممكن يعني كام ناسكن اب ستاسيونا غازي تايبت تدي اب سازي غازي جريداين سازيني دنجي او يجمر بيتر دياركن يجان دميدا بيشاره سربن او نا او حجم زراري سري صديصات بله گلک سپاس اکرم سلیمان هفسروک نویسگاه انرژی یا هرما جزیره تو بشداری برنامه یا میا تایبت بو بریا سکایپ گلک سپاس بو آگاهی انتمرا پار فکرن جارك دن عمي فقرن قال ميفاني خوي الاستديو روجنا مفان احمد محمد قر ام بيجن روشا قل برخدانی رخصتن بوین آوان. ام بیشن بریاد مکد ایریشن دستفک ین دولت ترک ده چجارا مدی ایریشک پیک دهات ترسک دنافا گل دچید بو. ام بیشن ایروج رخصتن بوینا گل چاوا بو. چهل وست نشان دادن. وک کارن بیشن کوچ بری چه نبود تو که جمال خود در نکت؟ یعنی بگمان چه شرایطی بده ما اگر تو باران چه بیان شر دست پیدا که او ترس صدی صد جنوا ملت بگمان بلاف دبه دبه که نه که تبیج کورچ بریج هرم چه به هرم کشر هر اوجی چه دبه لی هرم باکور رجلات سوریه سال خوی نها گترباز دبه نه ریشا یکمینه یا گل سر هرمی چه دبه بر وی کیجی گل هرم باکور رجلات سوریه دی کتنه و باوریه ده اگر جهرم خواه کوچ ببین بالی که جهرم دد و هرن یعنی جو بر بکوه بچنج بر وی که جی گریدان اوانی بخاکا هرم میره بهتر جسال درباسوی جریش درباسوی بهتر چه بو بلکه اف مد سال 2022 ده دیساجی ایریش دولت ترکیه هم بیژن دریا هم سینور هرم با کروجلات سوریه هدف دگرت هم جی دریا ازمار هدف دگرت گریدانه کی بوی شکلی درکت هوله لراسی جدوه و حیاوک کلیا آنا ام بیژن تپیلن کوچبری جندری با کروجلات سوریه انجیش باجارن لکیلک سینور دولت ترک بهرم دتر و کوچبری چه به نهات چیکرن افجی ودگره بهتر سیستما ریوبریا خسر یادریا مجالس و کمین خوره دایا آوا کرن جوینی بگر تن شکرن رخصتن بوینا دریا کمینار حیا مجالس حیا خودگین ریوبریا خسر تکلیه دنافبر آواد ده آوا کرن آگاهی پارو کرنا به ملت را دکیلی آوید وقت آوید داخوانی نسایش داخوانی نهز سوریا دموکراتیک اف راحتیه که دناوا ملت ده چه دکه ناهله گه آگاهی شاش دناف ملت ده بلاف ببه در روش هرمی بر بکوف ده چه یعنی چه هی چتنه خواهندنا کومینا
یکسر هندره تاخا هندره مالا بوار و پاروکرن آگاهی یان جی روشا داوی او راحتی چکری حیا گمنرن گریدان کی پرمازن یا هرم باکور رجلات سوری بخا کواف چه بویه و کوچبری و گمبجن سال 2018 یان جی 19 دمایرشی لسر عفرین یان جی سرسرکانی گریسپی چه بو پیلکی کوچبری چه بو اما ترسینا اف هر دو سال درباسوی اف تشت در نکت اورته اف جی سیستم آگاهی آوا کرد مگو پاروکرنا آگاهیت دماویده در باسمونا کومینا جوینه گبگرتن چکرن نقاش کردن آگاهی پاروکرن اف همه راحتیه که داوا کردن نهشت گمتشتکی به وی رنگی ببینن نها هنکی لملی قامپا سر واشوکانی یا گد که روجاوای حسکه تو بران لاویردورا و قامپه چه بو ترسکی بچکی دندر قامپه ده چه بو یعنی او روشا شره گد سر کانیه درکت او دیس حافظه وانا وگرند یعنی دیسا جی جمعنا ببیر خسته و ایریش بچکی ولو ترسه که درناف برا کوچبرنگ دوی قامپه دمینه چکر لی دیسا جی نبو صدام آیان جیم بیجن او ترسا گهات چکر صدام کوچبر بیان جی بری خوابدن بالین ده تردن برا بکارب گشتی بیج دو حیا آنا تر روشکی کوچبری جهریم در بکویان جی بیچ هریم کی دتر جگونده کی بیچ بازار کی دتر یا بازار نبی چه بازار اندتر دوری سینور افت نبو جبرگه گهان قناعته که دولت ترک و ایریش بکش خو ایریش خو بده مشاندن هرم ملکیجا هرم بلکه ام دولهیه دبن یعنی الهرم ادم خطریه دبن افت زانن ملت گریش دولت ترک لکوبه ویرش خو پیک بینش بر وی کیجی ایریش دبینن لحسکیه عالیه رقایل عالیه من بجل عالیه شوایل عالیه اوه ملت دو فرقه ده ایدی جیه کی گهریه ده یانجی لور بمینه نینه مجبور بر خو بده جبر وینا ام دبینه هر کس دمال خو ده هم ملی آگاهی پاروکرن هم جوینه گیتن شکرن هم جی قناعت ملتی گهایده جی کی بری خو بده نینه برانبری وی شری گرک روشا خو تخ تفجرده جدا 2019 حیا انا امبیجن سیستم کی نه یا مجالس گلوندری تخاجی دده مشاندن برخستن کردن گل سر اساسی و گل یعنی خبر برخستن کردن سر اساس شر گل شورشگری یا مجلس حکومینا دنا واجواکی ده داوا کردن اف 2 سال هر جوینه واچه ده هر سروینا پرورده داین هر سروینا نقاش پیش دکن او جی یک صدمه گشتیه ایرو رام بنرن نه کوچبریک نه جی ترسک ام بیجن نافریم با کورجلات سوری جوای ریشاوه درکوله بله اما برای خوابدن کوبانه به ریا سکایب محمد شاهین هفسروکی انجمن آره و برای خسر هرم افراطی بجداری بولتن آمد به بریز محمد ایوارا تباش به شخوایی روش لسرانسری هرمین باکرو روشلات سوریه ایریش زیدبون دولتا ترک جارک دن گفان دخو ایریشن خواه لسر هرم دجوار ترکیه لکوبانه جی ایریش هبون ام بیجن دنرین وده کوبانه خلقا یکم آبر خدانه بو گوداعش الکوبانه هاتا تک برنوش کاندن گلو ایریشن لدجی هرم امکارن بیجن جبو هلانی ناتولا داعشه دنگ ريز محمد تدن كيمتكي؟ إيوار باش ایوار باش ما قلت ایروش ایریشن دولتا ترک لسر هرم زیدبون ام کوبانه جی شخوا او جی دناف دبو گو ایریش لی هاتن کرن شخوا هن ولاتی جی لکوبانه بریندار بون ام دکارن بیجن اف ایریش جبو تول هلانی ناچتین داعشه إيوار باش نتنج بو ایریشن دولت ترک و دستوردان دولت ترک نه ایروش دهندری سوریا دا تچکرن. دست بیکا کریز سوریا دا کریارن دولت ترک این دشبر لهمبری گلن سوریا بگشتی بردوامش. روجا دست بیکا دا حتی روجین ایروچ نه تنه طول هلدانا چتین داعشه وکی آلاوین دولت ترک جبوی سیاست دولت ترک و پروژه آکرپی دهندری سوریا و روجلات ناوی دا بیک بینه وکی علاوه کی دستی آکپ دابو وک هر کس جتزانه دریکا چتین داعش و هر وها گروپین چتین این دیتر این رادیکال دهندری سوریا دا دولت ترک نکان بو تام بگیشتا ان آرمان جاخوه جبر ویا کجی دولت ترک
ارمانجا جبوكو بكار ببلانا خوا انجي سياستا خو بروجا خد هندري سوريا دا تمام بك چقاسا بكار ب هرمن هندري سوريا دا بدس خو بخينه داگر بك و ایریشن بفیرنگی با آواکی دیرکت ریک ارتش خار و هر وها گروپین چتا این رادیکال بردوامن حتی روزین ایروش بردوامن هر کس زانه پشتی تکبرنا چتین داعش و هر وها گروپین دیتر لسر دستی هیزن سوریا دموکراتیک و گلن هرمه او یا بو جین عاجزبونه که مزن لهمبری پروژه آکپ کنکار تمامی ایریش پروژه خود هندری سوریه دا پیکبانیش بر ویکه جی وکون زانه چاوا باواکی دیرک راست در باسی هرم من سوریا بوش ادلب دا گرس پی سرکانی عفرین و هر وها عزاز و باب و دورن دیتر جراب لسبری ویکه ده همان دمه دا وکون زانن پشتی تکلین و اتفاقین هانه بن ماسه دا دنابری رژیم ترکیه و ایران و هر وها رژیم سوریا دا و هنک هیزن هرم اتفاقی که و شرطی هات چکرن و چاوا بکاربن ریوبریا خسر لواز بکن و چاوا بکاربن هیزین سوریا دموکراتیک لواز بکن و چاوا بکاربن سازین ریوبریا خسر لواز بکن و چاوا بکاربن گلن باکر و جلاتین سوری به همو پیکاتین خو چاوا بکاربن تنگاف بکن یک جیج ریبازین وانا کو بکاربن دم بدم به حجت جور بجور بکاربن ایریشن به ویر رنگی لهمبری ریوبریا خسر و هر وها سازین ریوبریا خسر و گلن باکر و جلاتین سوری بگشتی و بکاربن ایریشن به ویر رنگی بمشینن و پیک بینن وکو زانن ایریش جوخه باکر و جلاتین سوری ام لهمبری شرکینه لهمبری دولت ترک و هر وها لهمبری داعش و گروپین چرته به هفرا لکیلکی وای لهمبری ایریشکی هانی لسر گلک آست ایریش لسر باکر و جلاتین سوری پیکتن سرکشیه و ایریشه این کو گرتی سر ملی خواب آواکی مباشر دولت ترکیه هر وها هفالبندین وین هنه این کن حتی آسته که آلیکاری دولت ترک دکنو و رازی نبوا ایریشانه ده سری داجی رژیم سوریا برجواندی رژیم سوریا و هر وها هنه کیزین هرمی دیتر و ریوبریا قصر جهوله راکنج بر و یکیج اتفاق اکدنابری وان ده هات چکرن و بکاربن هم به ایریشن لشکری هم ایریشن امنی هم به شرین آبوری هم به امبارگوی آبوری هر وها هم جی وک منزانه ده دم داوی داجی به اتفاق که چاوت نابری رژیم سوریا و د انجام جوین اسیتانا دا و دنابری رژیم ترکیه دا کو بکاربن شرکی نافخایی ای پیکاتین باکر و جلاتین سوریه بکاربن شرکی نافخایی بمشینن يعني ام بيجن اف ايريشن دولتا تركا بردواميه ايريشو فتنين هولا درخصنا فتنين لديرا زورينا جخوا از خاصم ببدید آسته هانی داوی آنچه ام بیشن ریبازه هانی داوی که لسر اتفاق کرد رژیم ترکیه و سوریه که بکاربن دبن ناوی عشیر و پیکاتین عرب دا که بکاربن لهمبری ریوبری و خسر و قصده که بکاربن وانا بدن شرکرن یعنی گلن می عرب لهمبری ریوبری و خسر بدن شرکرن وکی هیزه که جدا آنجی پیکاتی که جدا جدر به ریوبری و خسر خواستن و بدن نشاندان پشتی که او پلاناجی ببن کت وک ودید همو هیزا خواه راگهاندنه همو هیزن خواه سیاسی همو هیزن خواه لشکری هر وها همو امکانو درفتن خواه مادی و معنوی خستن دوره که بکاربن پروپاگنده که مزن و آنجی لهم جبو او تبلهویه لدیره زوره هاتی چکرن خستن دوره چه رژیم سوریا چه رژیم ترکیه و هن هیزن دیتر پشتی که او پلاناجی او فتناجی بسر نکد دبن حجت جدا وک تقینا انقره شپاره کرن حجت وکی کوچاوا تقینا بری دمکی سالکی استانبول هات شکرن کرن حجت و خواستن ایریشین خواه ببینن آبال کشت و ایریشه دا هم دخوازن به بیجن با آواکی آشکره هیجیمن خواه تروری خواست شرعی بکه
ایریشن بیناسازی هات راگ هاندرو بیناسازی ریببری خسر بین هدف گرتن سازی خدمت این هان استراتژیک آنجی امبیژن این هان زندی حیوی بین هدف گرتن هر وها همون آبن جوقرا فکری هشتن ته واتایا کو به آواکی آشکره سوجن شر دولت ترک رادگهینه و پیکتینه وقت بینن بناسازین انرژی، بناسازین آب، بناسازین پترول، هر وها سازین خدمت، سازین سرعرض خدمت کدکوه، خدمتی گلن باکور و جلاتین سوریه ایکون آرامی و استقرار کی باهری بريز محمد بريز محمد گر ام هنکی ام بحثا هل وستو كريارين حكومة شامي بكن لآلية كي دبيجا تركيا دولتك داگر كر و حتى شهري من سوريين داگر كرنا درنكه و امبيرا لهف ناكن لآلية كي دن هول ددا فتنه دناف برا قلي هرمي كردو عربان ددرخه لآلية كي دنو بشتي بن كتنا ويد في يكي دا بريد دا دولة تركو لهف كرنين و شارتي چيتك حكومة شامي چما فان هلوستان نشان دده ام بيجن آرمان جاوي سركج وان داخویانی و وان کریاران چیه؟ جپا حکومت شامه رژیم شامه و هر وها رژیم AKP عین د ایدئولوژیا کی دا دیگه هف نتو پرستی نجات پرستی دیکتاتوریا تک پارتی و تک شخص دوی دا دیگه هف او یک سیستم ریفبریا خسر اد باکور و جلاتین سوریه راحتی آوا کرن نرخکی دموکراتیک پر گرانش بوی جواکه گلک بدلین گرانش بوی و هاتن داین جبر و یکجی سیستم کی دموکراتیک ده هرم ده چت سوریه ده چت ترکیه ده چت عراق ده چت ایران ده آنجی امبیژن دروجلات ناوین گشتی ده رژیم وکی رژیم بعث و رژیم AKP هلبت و سیستم کی دموکراتیک بفرنگی جبوی خو دجبر ببینه لکلک و ما فين نتاوين هانك وحتى روجن إيروج بستاتونا وكي قال كل جبوي مافين خا أنجي وهجر بمن خدي ستاتويكي جبوي حكومات الشامي ورجيما تركيا قافكي نيني أجبر فيا كيجي دحموها بديتن ودحمو جيفين حكومات الشامي دا رجيما تركيا وهر وها إيران جي حتى أستكيد بيدا بشتارة دا أسيطانة دا حتى داوية لهف ناكرن لتاني لسر تاني الريفابريا خسر لهف كرن شاوه بكار من ريفابريا خسر لواز بكن شاوه بكار من ريفابريا خسر تنه بكن شاوه بكار من جاري كي دنه ريفابريا خسر هگر چه حكومتا تركيا بكار به إيريش بكه چه بكار به رجيما باس إيريش بكه أو جي دكريارن في داوي د ديرازور دا أو جي قيا كرد و دوه خاله دا حرد رجيم هم فكرن جوی آلی دا چتین دولت ترک و دولت ترک ایریش کردن جو آلی دن داجی رژیم بعث و چتین خو ایریش شریف بری خسر کرد ده همان زمان دا ده همان دمه دا و بعینی سیاست دبن ناوی عشیران دا خواستن به ایریش پیک بیننج بر به یکیجی حکومت شامه هلبت لهنبری با ایریشانا و بدنگ به لهنبری با ایریشانا و به هلوست به جبرکو سیستم دموکراتیک ریفبریا خسر باکور و جلاتین سوریه دا سیستم کی دموکراتیک جبر و یکیجی سیستم کی دجبر جبوی رژیم دیکتاتوری این وکی حکومت شامه و حکومت AKP بله ام بیشن جبلی هلوستن حکومت شامه تو هلوستن هیزن روسیا و هفیمانیان آفنتوی گو وکا گارانتورین آگربستا سال 2019 لهرمه تو چاواد بینه ام دخوازن و که ببیشن وقت منزانن حکومت دولت ترکیه اندامه کی ندوه جبر و یکیجی هلوسته کی توند ام و باش دزانه هلوسته کی توند جالین امریکا آنجی آلین دولات ناتو الوسته کی عشق توند لهنبری دولت ترک ندوه هی دانوی الوسته کی توند بکرن جوخه وقت منزانن ده 2019 چاو هیزن ناف دولتی جبا هریم مکاش بون جبوی کو حکومت شامع حکومت AKP عاجز نکه آنجی لهنبری و نخودی هلوسته کی جدیبه یاد دنجی روسیا جی وقت منزانن وکی ولات دولتی کی گارانتور خدده نشان لمخابن حرتم به هلوسته ند ملی میدانی عسکری نجد ملی سیاسی دا به هلوسته
هر دو آلی جی ناخازن دولت ترک عاجز بکن آنجی نکارن هلوسته کی توند آنجی هلوسته کی لگور ته خواستن لگور ایریشن کو تن کرن به هلوست بینن اوجی جی مخابنیه اوجی دکبه لگوری برجواندین هر دو ولاتان دهله برجواندین خو استراتژیک برچاورا در باسکن جبر به کجی به هلوست بینن رغمی کو موک آنی زمان چاو هر کس دبینه جواکا ناب دولتی جی دبینه هیز ناب دولتی جی دبینن ریخستن مروواهی جی دبینن و هر دو ولات جی دبینن کو چاو با آواکی آشکره ایدی حکومت AKP ایدی و اعلان دکه و همون سازین سیویل همون سازین خدمته همون ایکو ددن شر ده هر کس بناف دکه کو سوجن شر سوجن دجی مروواهی نه با آواکی آشکره به ترس اعلان دکه و هدف دگره و پیک دینه و وکون دبینن هر دو ولات جی چه امریکا چه روسیا جی ام ند تهیوین ما جوان تنه و ام تزانجی و هلوسته کی لگور ته خواستن لهبری حکومت AKP و نزدینه بله ام بیشن نها چه پیوست ورا کرند وی قناغی ده داگو اف ایریش ورن راوستاندن و سینورکش دولت ترکا داگر کر و زیده گاوین ویرا ورن دانین يعني ايكو جتاي خواستن كو حمو قلمات باكو رجلاتين سوريا دا حمو قلمات كردستان هر وها دوستين ما قلم جهانه انكو چاوا 2014 و 15 لكن ما خدي هلوست بون كو ما چاوت كاربو باليكاريا وان لهمبري داعش ما سركبتن قزنج بكرا جارة كدنه باوريا ما قلم ما باكو رجلاتين سوريا قال ما هيزن ديمقراط واشتخاص الدنيا ده إن كل كلاكي ما ساكنين كما ترور جهان بنخس جاري كدنه دس اواكي سركه او باوريا ما قال ما كويكتيه خو برقدانيا خو خرد بك كل سر بيابه وجاري كدنه بكاربن رايا قشتيه الدنيا بكاربن قزنج بکن و همو گلن جهان زخته کی جدی لسر حکومتن وکی امریکا و روسیه و هر وها اوروپا و سازی ناف دولتی کو بکاربن زخته کی بکن و سیاست و ولاتانا گوهرتن تیدا چه بکن کو بکاربن او ولاتانا لهمبری دولت ترک هلوسته کی جدی بگرن تجاره کدن ام دبیجن باوریا می سرک آنجی ام بیجن ریا می سرک سرکفتن گلمه یکتیا گلمه باوریا گلمه بدوزا خود و هر وها خطا برخودانه گرتنه خطا می سرکه جبو سرکفتنه لهمبری با ایشان بله گلک سپاس محمد شاهین هفسروک انجمن آره وبر یا خسر هر معافرات تو بشداری و برنامه یا طایبت بو گلک سپاس بو تبلیبون و نرخاندن انت جارة كدنا مفجرن قل ميفاني خوي الاستديو روجنا مفان أحمد محمد قرفي جاري بحثا هلوستا خلقي هريمي بكن جبلي ريخستن بوينو بيشن مانا وان لهمبر فان إيريشان هلوستا وان تشوف يعني قل هريمي ج 2014 حيوك روجا إيرو هلوستي واني الهريمي باكور رجلاتي سوري زلال بو به همه پیکاته و کرد عرب سریان چرکس ارمن هر کس لگوری گهیشتن انجام نقاشه که لحف کرنه که سیستمه که خبره و برنه لهندره و هرمی هبه جروجاوا دست بکر حیا گیرو الهرمی باکو رجلات سوری سرانسر اف ام بیجن سیستم هی و به جیبویه گریدانا گل هرمی به سیستما گهیه ریو بریا خسر یا تمثیل خود نوا هندره و ناده دبینه گیشتیه و قناغا جه وگر ایدی نینه لکه اوی هزین سوریا دموکراتیک هزین یپکی هزین یپجه جده 2012 و حیاوکه روژا می ایرو دیرو که آوا کرنا و قوتا حیاوکه روژا ایرو گله هرمی جی خود نوا و قوتی ده دگره ام بجن هرمی باکو روجلات سوری بلکی تمال ده هرمی ده تنه کسن جوی مالبات دناوا سازیان ریوبریا خسرده دناوا سیستما ریوبریا خسرده جی خو نگرتیه دف جبرت کومینو مجلس وا اما سازیان دترده یه بریوبرنه یعنی یه امبیژن
سازکرینه ده در ریوبریا خسر ده جی خو گرتیه لکیله که در ریوبریا خسر ناویزن اولا هي هندر ده ناویز عسکری ده جی عین به وی شکلی ناو هز سوریا دموکراتیک ده یپ جده ده ناو هزن اول کاریا هندر ده جی خو گرتنه یعنی گلکی ایدی خودی سیستمه که گلکی ایدی خودی قوته که خودی هزه کی اولهیه جبر وی کیجی هلوست اوینا جوی دمه في حیا کروجا ایرو زلاله و هر بردوام دکه نه خاصن پشتی گ سرکفتن یانجی قزانچکرینه گمبیجن 18000 و 15 و شونده به دست خست رزگار کردن گله کریمن جداعش میناکای من بهش طبقه رقای گشتن اوینی دیر زوره برفربونا هرمه دقادا سیاسی ده دستکفتیه گب دست خستنه دوزا ام بیجن به تایبت یا گله هرمه ایدی ناف دولتی ده تینی قاش کرن هبونا و تینی قاش کرن چارەسەریا گپێش دەخنج بۆ چارەسەریا پرسگرێکا سووری ئەو تێنی قاش کرن بیرۆی وال هەرێمێ دن ڤبوونێ پشتی ڤقە دەستکەفتیە هەنا گەل گیشتیە قەنەعەتێکی گڤەگەر ji vê projewa ji va destkeftiyê îdî nîne ji ber wilo jî helwesta wana di vê êrişê du êrişê berî wê nade jî bi vî rengî heya wek roja îro berdewam dike ji vê projeya xwe ji piştgiriya qewetê xwe eskerî wa ve nagerin hegerin bala xwe bidêne di heme malperên ragandinê de di heme helwestên gelî gider dikevin daxuyaniyên gehene em bêjin xwepêşandanê gider dikevin nîqaşê gider dikevin her timî gel baweriya xwe bi hêza xwe tînûyê karib wîna bibe serkeftinê baweriya wî bi rêveberiya wînî xweser heye got ew ê karibe herêmê bigihîne astekî zêdetir ji destkeftiyê heyana bi dest xistiye ji ber vê yekê jî ev di diyar kirin demagê tengavîk çêdibe yan jî êrişekî ser herêmê çêdibe yan jî sistema wê tê nîqaş kirin dikeve erê nade çawa gel bi temametî berê xwe de hêzê xwe eskerî hêzê xwe ewlehiyê saziyên xwe rêveberiya xweser destek dide û diyar dike gê wê ticarîş pişta vana ve negere ji ber vê yekê ji mero kara helwestê gel li herêmê Bakur Rojhilatê Sûrî diva êrişê ve her du rojat çêbû bi vî rengî binirxîne belkî ev ji do ve heyana meselên êrîş çêdibe belkî ev êrîşa herî em bêjin ne di asta û qesî basî du nav asta biçûk jî lê ema şerê jê zehmettir hebûn ser herêmê Bakur Rojhilatê Sûrî û ji wê navê negeriya gelê herêmê di dema pêşa me de ev helwest wê tûntir bibe îro me dît seranserê herêmê Bakur Rojhilatê Sûrî li Hesekê li Kûbanê li Şehba li Amûdê li Qamişlo bixwe li Dêrikê yanî seranserî herêmê îro meş hebûn xwepêşandan hebûn li dijî êrişên dewleta Tirkiya gil ser herêmê Bakur Rojhilatê Sûrî tê kirin di medyaya dijîtal de ev demekî dirêje her hashtag yan jî tevgerekî çê dibe ser medya dijîtal wa karibin qedexeya belafira ser herêmê Bakur Rojhilatê Sûrî bidin avakirin ev giş di diyar kirin gelê herêmê çi qesî hevbeşî ku heye hevgirtinê ku heye xwedî dozike xwedî rêveberineke xwedî hêzike vegera wîna îdî ji wêna nîne ji ber vê yekê jî helwestê wana zelal bû xuya bû îro jî di meşê wa de xwepêşandanê wa daxuyaniyê wa de ew jî derketibû ortê بله احمد شخوال همبر وان ایریشان لگوری شوپاندنا تا چی داخویانی و هلوست درکتن پیش؟ یعنی حیانا سر آستا ناف دولتی یان جن بیجن لسر آستا ناف دولتی اگر دست بکن بحث بکن تداخویانین گراست و راست و ایریشن سر هرمی باکور رجلات سوری وک سوج یه شر ببینن حیانا تداخویانین ویرنگی در نکتنه بلکه داخویانیه کی ولو شرموک اوج نه داخویانیه کی ام بجنج امریکا بخوا درکت دما پرسن جروجنامه‌وان جواهات کردن ایرو ایریش سر هرمی با کوروجلاتی سوری هید کنگرکی وانی چاپمنیه ده گوتبون اما ترسی ترکات بر چاواره درباز دکن لدی ساجی اگربس لوی هرمی هی گرک او اگربس لبر چاوا بگرتن تشتن به ویرنگی در نکوین هر یعنی ولو نرخاندن شرموک درکتمون اوج نوک داخویانیه کی ام بیجن وک ولاتا کی برانبری ایریشه کی ده پر جهات کرن برسوه کی ویرنگی درکت اما کی دتر سر اصلا اف یکتی چواتی اف داخویانیه شرموک یعنی افته واتا شراکتا دسپیکا در باسبون وانی هرم باکور رجلات سوری یانجی مداخله کرنا وانی جالوزیا سوری ره هینا جی سروی سیاست اخوا بردوامن پاراستنا برجوندی و دوندره سوریه ده gerek be parastin ne parastin agele herime Suri
یان جی پاراستنا سیستما گگل سوری بخوا دخوازه لوی ولاتی بده آوا کرن پاراستنا برجواندی و اگرم بالا خو بدین ده حمد اخوانین گ جهازن دوندره هرم باکو رجلات سوری دنیا جت سوری دنه دخوانی حیانا درد کبن گه امریکا کواليسيون دبجه ام د شر الدجی داعش دب قصدیرن روسیا دما بحث دکد بجه آگربست هرمین آگربست هنه اف حمد ده دیار کرن برجواندی وانا دهنک نقطات دگه نفدو اوریش گیتن کرن هر ببیرا ترکات خنیان جی بیرا هفدو دخن آگربست هی تشتامل هفدو کریت و ایناش بیر نکه هر برجواندی وانا پاراستن هی ام بیشن جوالات دتر تداخوانی حیانا درکتنه تداخوانی سر اصلا نف دولتی تنبو تنه و خفتنن گه درکتن دریا برسوکیره وکی دتر سر اصلا کردستانی گلک کسایت سیاست مدارن کرد ام بیشن یانجی وک داخوانیا کنکه ایرو اوجی هبو ام بیشن یا کجکه ایرو داخوانی دوی درباره هبو داخوانیان هبکه دوی درباره هبون اف ایریش شرمزار کرن مروکار سر استا کردستانی وینا بیجه لسر استا هرم باکور و رجلات سوری یعنی نرخاندن گهاتن کرن حیا آناجی ندوی استا دیانجی برتکین سیاسی گجهرم درکتن ندوی استا گته خوستن ری گرتن الپیشا ایریشکی داخوانی هر تنه رخنه کرنه هر تنه شرمزار کرنه اما زیادتری و تونتر یعنی پیوستی بچه هید و دمیده پیشا ایریشه بسکنه حیا آنا تداخوانی ویرنگیجی در نکتنه نک داخوانی ری و بریا خسر هبون روش هرمه و دویجی پیوستی به چهی چتنه هر وسا ایز اولکاریا هندرین مروکار بیجه اوجی هبو لسر استا سوری یعنی حکومت شامی تداخوانی ویرنگیجی در نکتن تولی هنک نقطه وینی گراس ایریشه جهاتن ما قول زرگان همجي لعين عيسى همجي للشابة سي نقطة وينات فادا فردهاتن هدف قرتن اندامي بخوجي يانجي لشقري بخوجي بريندار بون اللي تداخلني حيانش حكومتها شاميجي درنا كتيا يعني صار اصلا في دولتي يانجي كردستاني هرمي باكو رجلات سوري بقشتي داخل يعني هابون بفيرن جيبون تهل وستن ولو بيجن توت حيانا برنبري فايريشا درنا كتيا بله گر اما فکر سر هزین گارانتور قد بیجن گارانتی هیا لحرمی گرک ایریش ورن راوستاندن و ام بحثا آخافتنین وان نداخیانی جی آخافتنین وان این شرموغ بکن گفا دو ولات و گارانتور لولاتا کی دن بنو زیده گاوی بین چی سر ملی وان دکفا؟ يعني دماغ تشتكي جارانتي او رابك جرك او بيك وره نت هنا دملي هزاد ينجي دملي ولات هذا دملي حتى جواكي دش دماغ سوزك تداين سيرفيس سوزي تسكنان اللي جارانتيا تش راكرنا دنافرا خو دولتا ترك داغ روز دبا اگر امريكي دبا باراستنا برجوندي حرد و اليانج دسبر كادر باسمون وان يندري سوري يعني جي بری دالوزیا 2011 و حیا 2014 در باسمونا کواليسيون هر دخواز امریکا هبو مداخله کردن سوری برنگ کی جرنگا در باسی خکا سوری ببه دریا مجلس اولهیده هر درفت جرند ها داین مداخله لشگری بکوگل عراقی کر دریا در خستنا داعش دستک داینا داعش چاوگرتنا سر داعش العراقي در باسی اندر سوری کر بری و داب علی کرداد داگ کاربش خور ریکی ببینه در باسی اندر سوریه ببه اف ملکی جبوگه هم نقطه خود چه بکه هم جی کار به ریل پیشیا مداخله کردن روسا و انا جندر سوریه ره چه کردن ناوند خویاج نقطه خود اندر سوریه ده ریل پیشیا گرتنجی وناجی دخواست بکه هزن امریکیان جی یاگ سرکشا کواليسيون ده که روسیا لکیله که برجواندیه ونی گندر هرم ده هي دخون خیال خود جی تخمین ندکر کارب دندر سوریه دو کیز خوی عسکری بجی بکه چما جبرگ ترکی وک خطا کی پاراستنا در باسمونا روسیه جبر رجلات ناوین هاتو بو اواکرن ترکی جی هزا دو یمین دناوا ناتو ده و ترک وک سینوره کی جالی ناتو و جرو سرات بو داین دا آلوزیه ده روس در باسمونا ونی هرم چه بو آنا برجواندی ونی سرکه چاوا کارب خود ورده بجی بکه چاوا کارب دربه لهز ناتو بخه دهندره رجلاتا ناوین بگشتی ده جه سوری لکیله که وینا دیسا جی بکاره بخوا ناتو الولاتن دتر یل هاوردورا سوری بکشین بآلیه خواه
يعني ناتو جي هيدي جفدو قطبك امنا مثلا 2016 دماغ بلافرکی روسا بلکی چند صد متر درباسی سینور ترکابو هات خواره پیشی به سه روزا سردانا دیپلماسی نوارا هر دو ولاتا چه بو و گتیش نبود و بلافرا اینا نکتیه هدی تکلیت نوارا روسا و ترکا و ناده خوشمون و دخواست ترکیه بالی خواه جناتو وقتی بالی خود بکشینه داغ کاربه تولهویه که ناو اندر ناتو ده بک چما وناجی روز دکه جبرگ شر لسر سروریا جهان یانجی لسر دسلاداریا کی ایدی و جهان بریف ببه شر لسر وینا دناور هر دو علیات تکرن امریکی و حوال بنده خو همجی روس و حوال بنده خو کیو بریف ببه بله گر ام بین سر هلوستا امریکا یانجی هفیمانیان آفنتوی چه دبه دبیجه وقاناتجی آنی زمان دبیجه هفکار قصدینه دشاری لدجی داشته. او ایریشه گوتین کرنجی او جی به آرمان جازندی کرنا چتین داعش و خطریه که لسر بلافبونا چتین داعش گوتشتک بالهرمی جاره کدن اف چتین داعش زندانان درکفن و جاره کدن لجیهان بلاف بن گرو چما آلی امریکی و هفیمانیان آفنتوی ویه که برچاف ناگرو تنی داخیانی وانا دویه که سینور دار نامین. يعني انها جركن فينا اساس بزانبن هذا دو يمين ياد ناتو ده يانجي اول بندن امريكيا دناتو ده دولتا ترك جبر في كيجي من نباوره يعني هم وك چافديره كيجي روشاق باكو رجلات سوري تيدي وك روجنموانه كي جي وك ولات باريزه كي يانجي هم ولاتيه كي باكو رجلات سوري جي وروجا كي روجا امريكي برجوندي خوي بتركاره جبو دوزا گل باکو رجلات سوری جبو خاطر چاوی گل باکو رجلات سوری و تخ خطریه ده جبر وی که چه مجاره به دولت ترک و یا داگر کر و گریدای و ایریشه ولی سر هرم باکو رجلات سوری یا جی تبلهوی کرنا گلندر باکو رجلات سوری دکه هلوسته امریکا لبرانبری وینا بدنگیه در وینا تشتک در نکوه الهرمين دتر وقت جنب بنر روس اگر گاوه کی باوجه بالی هرمين يعني جي رژیم گاوه کی بالی هرمين باوجه برسوا اینا تون مثلا تداین چما اج برگ دشمنیاتیا واه اما دولت ترکیه دا گرکر ما گود ناوان ناتو ده هف بندن امریکیانه و یه تمثیل سیاست امریکیا سرور کرنا دی جهان در رجلات ناوین ده دمشاندن یک جه دولت ترکیه دا گرکره اجبر فيك بلكي جارنا جاي قالوا له قلت لنا دبي كا غرك بسكنه وشي نابو مناهل المداخله كيانجي فلان تشكي نادن يام فلان صلاحي نادن دوله تركيا داغر كر برنگ كي ولو غروفر درباز ده اما بدو ده دبن مسار تنره ديسا جوچك جبو انا تيرا دسكرن ديسا او دستك داين جبو انا تي مشاندن يعني دوله امبيجن امريكي بخوا گلک اپراسیون دهرم داگر کرد یاجی یک دولت ترکی داگر کرد خاک سوری ده گلک سرچته داعش دندری واه ما دکشتن دولت امریکی یاجی هفت پیمانا یاجی بیشن کوالسیون ناف دولتی و که زانه به دسته که دته داعش کیه اگ داعش جنوبر دهله وگر یاجی شانه خورد ببه کیه دیساجی هلوست برانبری وینا نینج برگ بر جواندین جهرم باکو رجلات سوری یاجی گله باکو رجلات سوری گرنگتر ناف برا امریکا و دولت ترک دایش بر وناجی ایریشه وین سر هرم باکو رجلات سوری چه قیسی ماترسی که چه بکه زندگی کرنا داعش یا درکتنا داعش امریکی و بدنگ برانبری وینا ببینش برگ برجوندینا هر جه مستر ملکی دتر دزانه کیجا دقاق دولت ترک یان جنبش مجاره داعش دست در بکوه بگوتن دولت ترک یان جی به تفجرك دولة ترك بريخستن كرنا قداعش دايما شاندن وديسا داعش وغيرينه حميزة دافرا كيجي دركتي جبر في كيجي هالوستي في هر بچارچوبا داعش دمينه وام دستك دن و مالكاريه دن زي سوريا ديمقراطيك اما وقتي گيريش چيد و ديسا و داعش زنديد که زمينه کی دا آوا کرن داعش خورتر بدهندره هرمه ده خطريه سر قوت و لشکر وين سر عرديجي بك سیاست اخوی برانبر هرم باکو رجلات سوری ناگهره و سیاست اخوی برانبر ترکیه جی ناده گوهرتن یعنی نه و نه سال پیشا مجی گیریش شبون یعنی جه الوستن ترکا جلو تونتر سر هرم دهاتن جی و تا الوستن هف بی چه بجم ای امریکیا تایبت و درب کف پیش یعنی برجواندی اخوی ترکا و نار تجاری نه خطریش بو خاطر گل باکور و رجلات سوری
بله گلک سپاس روزنامه‌وان احمد محمد مرابو ده برنامه تایبت به ایریشن دولت ترکا داگر کرد. گلک سپاس جبو آگاهی انت مرا پار وکرن و نرخان انت. ساوی سپاس بو تماشاوانه. ولی تماشاوان روز آوا تیوی لوی دری ام گهشتن و برنامه خویا تایبت یا به ایریشن دولت ترکا داگر کرد و آرمان جوی هروها چاواری گرتنا لبر وان ایریشان هر مینند خیر خوشیده.